Shubor nakaslem jong unong san hima. President ke KSU seng kami uba Lombok Starbal Marngal. Ulong bagajing dawa kinong hikai badon hapo ka Shatri jong ka fastom. Kalong ka basyongnya namar kinong hikai kide kipaya ban sandur ki khna ki khon samla nagbanda ka lawi jongki. Yakni ulakran da kasni ka shitarik risau arja arpasan. Haba kilet ban kirsha ni kinong hikai basyong yakhi ahmadan malki. Ulong bagajing dawa jongki nakapor syakapor kadehi gajing bom shimkhya jong ka sarkar. Hakbede bagajing khat dekran menteri rangba ikinong yalam jong kinong hikai ad hoc mtakasni uba lam ulong bakermen bagajing akran kanlong kepenhun yakinong hikai. Kajing pelong ya seng berkuai pemimpin musim badan ajing kersan ya kena kajing ki jo kena hikai bat ini kilap kha sengiru ita kimat coba joki snow bakirang bosong ni asyonong kan nama sotu hi baki no hikai kidai ki paya pasandur ya ki tak kibarat pun samla barla damdan kino hikai ngat rai nam yo kita kibandong kita kinong toang bosong sekretariat dina kapor ni iba kini ki jenge no hikai ngi iba kebun ki asosian ngi bagi dan kidan mak jong singe dina kapor liang keseng la cepet snow ju kren sarkar bakadai kapor sarkar bakat streamline bak pendek thmai no iki berkhoi nomor ajaka begini hikai ken perlut kapor kamera kelas ban ai ban sam kita jeneng tingtip ki kena samla pulih kena sekolah hendrai kapan mi seberang kumni semua teng gede terpau ke jeneran jika sarkar bakal kumni te tingtip ke jeneng keren kaba kumnu ki ngelam june kelhon ki lai akan du siap mene rena kaliang joko steng ni dan senda jongki bat lada kidan kam ngi hnu ko poru ngi jai long ki nong kersan berat ba ya ke cendawa june kai kebaju ya kendu jenge nak por sport maki kita kitip kambang ki jenge andai ni sotu hi jenge no kai kalong keba nak por sport ka pelong pat yaki panmi madan kumling atrai ke dei cungkuman bat ke jimbom simkia le se nak liang cung sarkar ka dei ke por ka ni chui kren nak por sport ba puli putih kata ka quality jong ka puli putih ka jela ki ki hundai lada kalong kumni ibu tang hiar asut lada ka sarkar ka simkia ba kam thau ti lat nanti kuno ban pendek perlu reti ya kita kimat di dawa ku nak kai labu kemat sarkar Tibalang isu tu komentar kemarin nanti makanya belum kai dengan tariknya keren bagi nanti dan pak tenang. Jadi kata dari kami lebih jadi. Aku jeng sisa nado kini sini belanda bro ban pak ban juk kejat ni jaka hentai laga jong kamram mila tiat jengkang di sarkar ni ong ba keempat biang ya kendu kami education minister dari kamram tukli du har jalabun pat keren. Di damat sisi ni cumi dia centep ba hospital mai ka kasni beta kasni ngintep ka jeng keren upai ka ke bulan yang siam hari ni cumi lenti ba kamu krido jengka celai bro kau ingat rai mai ke jubab pun yang ya syak juni kai ba syak kan tala syak song jadi ti ni tala kan os isu ni ru cui lenti kata ai kata ke jubab jeng keren kalong ba penhun gin hai kai kenang maki ke lai final sejam ke senang kan pai yang fiskal ban ad yang sekri jadi kena sul sama Jadi kita kapal pun mengang jadi kata ni ka saban pun ulang kami ka jing dawan ji ba bonsin ba alam kilo kini kini kami samadan kan dawa teng ka ni ka komlong koman i teng ba komdai tang yang jungi ku penhun ke isu rai apis ngap ki ramba teng pensno bakut ki isu hami madan bai te kebang kwa ban ong kolong sin senslem pion ti jengkang pai ba andai kalade kamram jungki makin address kita jungi pai ba lakang samla puli le no hikai abro kimat isu ki bang jukut slop te kani ka komlong koman sloba pada kita kinong faan kisem ya kasan senam kum kata kisnam jong bijing le tamasa sloba kejengher asut jong jala abro bilang itu sakhi ni sepa isu tu mo isu jadi ka boleh ka seng bukit ka ha ba cuba ada kata di dawan kita ada dia kan tak si kampoi si thong kita ka step ni ka step kamnai ka nu benta ngi shani atali hakin ngilam jong kelhon bijon ka kam gunu nu cingarap nangi ngilom kala koloi ya kamram tu mila ngede benle na benta punu petso sarkar ngi petso na ka force kam semut am tam mila dapat petso sarkar ra ka tenghum udah ya keren bai diwan nen ngwan bagi kojong kamram le pendap punu pen pressure komen ba kadem sak skor kimat sudah wa